Mislim da su ove radionice jedna divna prilika da upoznamo nekog novog i da proširimo svoje znanje o kulturi. Moja poruka svim mladim ljudima bila da treba da živimo zajedno, a ne jedni pored drugih. Želim poslati poruku svim mladim ljudima da što više rade na izgradnju svoje ličnosti i da uvijek unapređuju svoje znanje, jer ipak svijet na mladima ostaje.